Id-ditta legali Chetcuti Cauchi ppubblikat il-filmat sieħ ta' intervista li saret mill-istazzjon Franċiż u sostniet li dan jiskolpa minn kull allegazzjoni li saret dwarhom fosthom li xi ħadd jista' jagħlaq għajnejh dwar applikazzjonijiet għall-programm taċ-Ċittadinanza b'investiment. Kawża ta' dawn l-allegazzjonijiet u l-manipulazzjoni tal-intervista, il-kumpanija kellha liċenzja tagħha sospiża. Fis-stqarrija l-Avukat Jean Chetcuti Cauchi sostna li l-istazzjon M6 immanipula l-filmati miġbuda f'intervista bejnu bejn ġurnalist Franċiż li kienet jagħmilha ta' rappreżentant ta' klient dubjuż mill-Afrika. Chetcuti Cauchi nota kif diversi sezzjonijiet tal-medja Maltija qisu dawn l-allegazzjonijiet bħala fatt u ħadd ma nota li kollox ġie tradott tal-Franċiż meta l-laqgħa saret bl-Ingliż. Fil-filmat oriġinali tal-intervista li damet madwar 6 minuti, l-Avukat sostna li huwa tkellem dwar il-proċess ta' skrutinju rigorus tal-IIP, iżda l-Franċiżi x'għandru biss ftit sekondi li fihom wieġeb dwar kif inserta jaf Ministru. Malta ranks first on due diligence because it also takes into account reputation. Yes. So even though they might be clear that they might prove that they are innocent, it's still bad press. Okay. Id-ditta legali Maltija qalet li kienet ilha xhur tipprova tikseb il-filmat sieħ lil Franċiżi x'għandru biss minnu ftit partijiet. Qalet li malli saru dawn l-allegazzjonijiet bdiet proċeduri fil-Qorti Kriminali Franċiża kontra l-Aġenzija Franċiża. Spjegat li l-filmat sieħ intbagħat wara li l-Aġenzija bdiet teħel multa kuljum talli ostakolat il-ġustizzja. Il-filmat kollu juri jgħid il-ġurnalist li huma ma jieħdux f'idejhom applikazzjonijiet ta' persuni b'rekord kriminali. Meta mistoqsi dwar l-użu ta' relazzjonijiet professjonali mal-awtoritajiet, huwa wieġbu li dan ma jfissirx li seta' jagħmel xi ħaġa li ma setax jagħmel u kien jgħidilhom ċaru tont li ma setax jgħinhom. I'm always very careful to explain to people like that look, it doesn't mean that I can get something done if it's not. No. So that's the way I operate. Basically. So to do it the right way, if there is a concern, address that concern. Okay. Basically. And if it's not doable, we can be honest and say, look, I can't help you. Sounds pretty clear. L-Avukat Chetcuti Cauchi stema jgħid ukoll li l-programm Malti jindaga fuq kull applikant. It's not on Google or in the press. I mean, how can they know, from the country? Because of the local due diligence they do. Okay, yeah. So they're really okay. Yes. Yeah. So they engage due diligence with the local authorities. 2 or sometimes even 3 due diligence agents. Okay. And sometimes they have boots on the ground. Basically. Okay. So you wouldn't play like this. The best thing is to disclose it. L-Avukat Chetcuti Cauchi tem jgħid li dan ma kien xejn għajr prattika ħażina ta' ġurnaliżmu u eżempju ċar ta' kif attivisti u ġurnalisti b'mod illegali u kontra kull etika jippruvaw iniżlu pajjiż. Intant l-istazzjon Franċiż diġà neħħa l-filmat manipulattiv minn fuq is-sit tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.